Kulipi berjumpa ini video nak kapor ngait pidan kamat bokoi bakya kabasat baklan takni video kan pitip shupi ba ka mass media department jong kasina Anthony's college hangne shalong kala pelong ya kawai ka campaign naru ka khalar tarik jumna Julai arjar puwei ka bakila ai kerteng half faith vaccinate lani pedang kitika be yo corona campaign di kumsi benta jong ni campaign kadon kani ka live interview stream hapo YouTube man nakasngi hakapor nyau buje boros tayo hakaba kinong keren kiba pher ki shim benta hakaba kipat ba kiba ko mga mapi ngila bani dan benta dakaba kli jing kli badakaba comment ru hangtu bala ringi kwa jing penchai ru kumju ngila ban le ya kata hagi di comment section hakato ka live session mo ti but hakakhan riu terik bahap kesi tho dieng jong menta bra Julai ngarungan dan benta hakata ka live session kaba pila ban join pila ban ya shim benta lang dak ba pet ya kata ka live interview na po St. Anthony's College bat nga ti nga kwa ya ba pin join mo ti la pidang don kanu ke jingkeli pila ban join hakini ki live stream session na koi kesngi ko pan bat kamtam hakatu kesngi kebanga ngan sawan live lang hakini kesngi manang wandu kinang dan kiwi pat ki interview pila ban join lang pila ban shim benta bat ban ai jingkeli jong piru kat kum kita kinong keren ki ban mi mo khamtam lele la repi don kono ke jing artatin phang junu tika phila ban join khana bingin khamshai susu mo ta ka bai keren ka bai pliu jing mut bat nga sungu ya kanika mass media department jong St. Anthony's College ba pelong kumi kini ki campaign ban penshai yi pat ba hakabai day bat tika hakabai day bu vaccine to what kalan nyo buje man kesngi ngan sabu ya kata ka link jong kata ka channel hangne hapo jong ni description jong ni video khnang pi pila ban klik tu ka link ban yo i ya kata channel khnang pi pin join la kata kesngi mo pidei ki break ba thias tam bat ngakwa ipi boro ba pini dan benta hak tu ka live interview session la khandu trek hakapor nyo buje mo dengan bu e ka link jong kata ka channel YouTube channel hapo jong ni description kram pila ban lek nomor wat la shai kesngi kini singi menang waru kinang dan kiwi pat ki nong keren ki ba piru pila bani dan benta hakiti live session mo de wat klan hinyo uje man kesngi haka channel ka bekerteng half faith vaccinate kema mende kani ka channel ke jonga re hakani ka channel ka bekerteng half faith vaccinate ka channel ka bla pen kyrpang da ka mass media department jong ka St. Anthony's College Shillong dia ka link syakata ka channel ngan bu hapo yung di hapo jong kani description jong kani video khnang ma pila ban like bat kumjuru pila ban subscribe lupa khnang ma pila ban i taki video ki bala adap upload hakini sing bala adap bat kumjuru taki video ki mendang wan mo ti kulish bun kisai kendu bat pi hak tak video bat hakwai pa ndir ta kisai kendu piang bat pi hakwai per video kulish bun kisai kendu biang pat bat pi hakwai per video kerteng jong di Fernand Rani kulish bun